The CM Solar Mission is a flagship initiative by the Government of Meghalaya, implemented by the Meghalaya New and Renewable Energy Development Agency (MNREDA). Its goal is to make the state energy resilient and environmentally sustainable. CM Solar Mission is a program designed to be affordable and accessible. Small households only need to contribute 10% of the cost. The state government covers the rest, providing a 50-90% subsidy, with the remaining amount for larger systems covered by simple bank loans. To apply for the CM Solar Mission scheme, you can consult with MNREDA and submit your application through the district administration, or contact your nearest block development officer, BDO. Give me a song to sing, give me a bell to ring, give me a song to sing, give me a song to sing. Shibanta ban pene ekajinget li kam tam ban pet ngoru ekajing bha jingmiat ba bantela kami kam snio vishnong gitau kibadon apo karaj marwet kam tam bagane kathan kedeiru kubran markhap bat kejela asam haga aku artrek nai weng arhajar arpusan kinang alam shnong jongathan kelaseng da ka kanhon ku belajar kerteng ke All Raj Marwet People's Federation. La ban kedo bakani kan dek senjam ke beneng kong jong kinang alam shnong bat kipat ba nong shnong ke Raj Marwet banet lilang ha ka wei ka kanhon ya ka balapen scam ru kinong ket kam ha ka jingalang ka balalong ha ka shnong bari dua kandai mer ha ka district ribhoi ha kini singi la jiru kinong ket kam bat pet scam ya uba ring so apdang como president ukomal Shakwa como General Secretary, Shankar Sopadang como Finance Secretary, Raman Nongrum Sports Secretary lambat kiwi-kiwi. Haga balapan scam meki do upa iam kens iam mus iam karat marwet. Rengkat kejingaran lang uba yo anis narleng urang ba shnong ke bari dua, urang ba shnong ke bahap akarat marwet, kiru urang ba jangatan marwet bat kilong kemi. Habakran hadian kejingpen scam ikinong kit kam jangkan ke federation. Upa iam kens iam ubalong ru nong yalam jangkan huan seng kemi. Ulai kejingaro ahlor kejingi ijingai jangiri orang ba jangatan. Hapok karat marwet banet lilang kawai. Na kebenta kejing bah ban pet kejing janginong shong kam tamru akabede bat shibun kejaya kajaput amal kene katan kedairu ke bahap hajan kejela asan. Ulo ru bakani ke senjam ke beningkong hakarat marwet bagi kun samla bagi riu syampang bagi don kemensi manet li ban mi syakmat ban ai kejing trilang bagi bor kesnong bat kinong elam jangkarat marwet. Kumba kajing tmu balabo da kene seng kalong kumta. Hagini kejuk kesengi na kaliang kinong elam jangan ke federation kum kadak kajing sedang terekam kila ai sungo baharu dagi jan kup saaj kilong kemie ki balano garta kum kadak kajing ai buram ki kum ki kemie jangkarat marwet. Bila kata dak suja mata ka ayu ka we ka isu ka modal isu hadu mata ka sarkar jongi hadu mata ka patla pa penpej hadu mata dong putam jongi ta do bangi bense bangi pom ya kade all right marwet ba long bangi don bakacan hani jongi bat bangi don ngi ran bangi don lang bangi lech te kado ka isu du bat ngak government hi ba samla jongi baro kini ge jong member jongi ko all right baru people creation ba kindon lang bagi ya tre lang baru namta kini makaseng jongi long ba kendon be kani kayu guys sepang kani boda jongi sengila yo ge member kumba prapo ne kandai pauseneng te pilio i nakapor sakapor hakane ka pim right marwet jongi kalong kumdo saudang sauput hakane ka rajongi lalong kasnong karat balong karat balasyong border jelas sambat ka jelam ikhalia masin kina pia pilio i ya katay kanong ba ka asam kumjuru kibru ki panabar kiyolat kiyokamay hagane karat jumi Sagawai kekuatan percaya pe bahagane karat kemerwet jemi kedai karat kabajumi ba ke border dispute area kekuatan perempau kani kerdeng bisnong kipasya ya kan anak kepor sekepor kepenengkuang keberapa par yang boleh banai boleh kepada pasar itu mencari kepada yo ke development nak sarkar hey
Kijuang ba ka border area ka pun ba ka development scheme. Adu mentar wem. Kabar ke semang de mai gule. Kamai guli ru kalong tik kumbalang ka para patar. Kanyang guli tik kumbalang ka mai guli. Adu menta ka sarkar jala ka jungi kampala ban verify ni bapansisya ya upot usam jong kani karat mabat jungi. Kumta ya ginang sang senang baro ngakan tujur ya pri. So ay ka si kamon ka diang jumpi. Bapin trelang badangi. Mirung imong kendran din ya pri. Sa ayaran PF kadan rentat lang patri sirta. Kirung ibu orang nak nyipong bagi ini. Tentang first time kalau mulut lagon lagajong sembalang ni kinjo. Kane kalong ba tum komoto duki tum bala batai masang berjuaru mana. Buat ban sakri ban pelang tili ya kita guru dunia pok right banget. Kata komoto bat ke di tumul dong kane kaseng kalong ke besuknat ke ba subscribe. Kemudian ini kedua dunia ni mentang si kalau bah ngai mesin lagi inseng kau lagi tadi kalian tiba bagi nengiak camak kalau kedai kasih ke benukong saya nak member mentang lah saya sabun member kemudian nak ini kalau kasih ngai mesin lagi inseng kau lagi bagi nengiak camak salah hak kita ke ini lagi kejinglong member hak nak kasih kantam hakane ka MRPF kane kalong baki tehi halade ko mga lajuang man kapor baki pen scam ni halade dahil dinong namba duki te kade ka nag-skim duki kalong kade sijam nga dong kata ba baki nang ba bakin slur kente ki kana duni kibeta ka strong te sabar slur kana na banyaper na banyak banyak level ni kay tukar din mata gasta bak na nang sa klasan pathilot munta kene ka tirong member sa kene ka sen ru kalau kuntai ko pensul w ko paskam ni don pat ki balang ba ki inda ki larung member sa kene kesembalang kile don politics no don benong election no banjok benong MLC ne benong MLA balik Mahapol betul dan kaseng, kiale pun kita beri bahan. Sekarang kita nak mengajar itu kita itu nak scam. Jadi kini kita ni dah ni. Temata kita pergi kam bahan, kam jam duki. Temati kita scam kan, dah ada. Kan kumjuro kan nyerap ini lepas kau bukan pokal kita bingung kau apa jam.